Mami ma wakwaba emfa umbra Ghana nsem TVGH so wo frame adwoa searching River Plan da hono no enya small scale miners nsa no dwumani eye MPP mpanyifo abusuafo se ekose yi a ya hwe yi a asoman ebe kakra no ensumpampo a yebenom ne enya bi nianom. A few moments later. How can a 5 months old statutory corporation, Gold Board, be responsible for an age-long Galamsey problem? Galamsey has been with us for decades. Okay. Yati. Sami. Yati. Ghana for so be a video no. See the echoes no. Ya ni duru baby a we say senka asen wo se na boa kwase agimifo oni nanum na sankrofo we num ene te wo man num a o man Ghana enyi yi na ebi na say dey some jamfiti oni Kennedy difference nim ebi na yehu a ye kache delegate a o mfi yen no na emre bi beso say dey some jamfi askam Ghana ene mahama askam Ghana no sa na Kennedy Japan so baye Munye ositi man kakra enye prophet but ma conscience no wankasa ehun sa sembi woro ni panel ka there is no way what you say kan okudina river pra nka we say nka da ko nam okofa or ni ka okofa river pra no ho ba bia nka ka na muni ezu no son nka pra ne ko say ya re nka pra ye enka wosenka politicians na ya atro no obi e wo kasemo munye na nkwasi asem ne atro no esenka uzu fefe from bako ba samije mfidi wosenka pra na ne sa ne ko samije mfi ko dina river pra ho ko keke nkwasi asem we nyina ko sanso ni bi e de bekire se enye Galamsey fo no oblemu MPP government any MPP leadership it is a Ghana one trouble entiam pamomo enya dia ya da chi be nyesu anom and that is fact and I support him more than 4,000% because ye na yepe o man ni it is a dia ebinom wo timenya evidence MPP for na yes ankwase ade no na wo evidence a obetumi dia fight tia sa o twiase ne sa and pabone for no system no ma ade ntini yemfa wo ma eno kure MPP for the moba so Ghana for the moba apamo MPP for Mr. Solution Service. Mr. Solution Service. Mona mose mo ba solve solutions ni nyina. What did you say kan? I feel was Galamsey ni atena for so many years. Ontimi for 5 months enye ho adwuma. Do wo kwasea ya wo mrese do teteno. Na senkanya ba kwasea wo na ya. Kagane afo ntimi ko delay. Enya bakwasia awo na ya Ghana ni ntimi sori na panko di lai se me ko to han was me ko to abade ma John Dramani ni mahama adwin ye djuma obi a wo ne normal senses mu be sa de wi hwede ko so yenni nanim se Galamsey ni ya de a e ko tia o man me to yi me ni me kro mu hin yaka o Galamsey ho me ni yaka din Yesi maternity ward kwa masi mintua me wofa na ye da no nti ene ma me kuku se ne iska kwa so kamintua adintia because me nyini nenso eduanan ne akiri konfedu num de minim se tema me betina asase wi so no ne Galamsey no nyese bia ni nenso ne 1 nenso ne nsenso ma ye kwia for so many years insu tene ne de bibia ase na metukwan Yehi bayen minka so no hyase na Galamsey na hyase a ekoso na enhyeda engintra e o mikrom pan bayen na fidi abaye west onu akwatimi for telephone for say Galamsey aba wasase so itimani nkotu he call my uncle if you refuse to obako to Galamsey the force because o say asase ne ne dia inti woni menka ma makwan and me of anom ti ase duru brebi no
me ye am Africa dom come so mu ko size mu to mu nyi binti me ye bayifo me na matana so and of course if I am a wish I can me say me ye bayifo pampa can me say omum tu galamsey fu na no ma can me ye bayifo na me wo boni bi at me a can me show mu nyina ase because on mine is say in na epo mine ye but mu use political scam people. And after say munya microphone to me we are you first say microphone ye Jimmy for until you tried your best to say obit mamaga microphone magana for who so Jimmy enya wa o timi mfa bosumi kakra bi entu ase ba wo kogina ho so kan say mo de na otwemienu mo de abosumi match cry abosumi 9 you can stop and I'm saying now you have 9 to 10 months. On the 7th of the next month, that 10 month in government, Akakra, year, I'm say 1 year, it's gone. And now you are sitting there boldly. Look at the way I feel so comfortable, expressing, and how can we stop Galamsey with so many years activity? Okay, but you see the confidence. You see, did you see how he's talking? Boldly. But now, Galamsey na beya dia untimenko. Se mo de mahu odin boy. Na nyansa na mo wono. Ka ban na etwa mu ne yanfa anye politics. Ana nke na ika bo mu a. Ka etu ase. Se no we ka we ya. We wa be ka we. We ka we ya we wa be ka we jama. Ama mbaburu no confused. Ti wo ba be da na omo. They think say you are the person and they follow up. Oh Jimmy. Abosome nkono utimi de koto Range Rover over $300,000. Over. Utimi da abosome nkono etimi to Mercedes 90,000 euros. Utimi de abosome nkono eto a cars ne adan ma wo mpalafo na oyerenom abosome nkono. But I want me for Bosumen Kono and so Galamsey. Yes, no Galamsey no any gold also what a board or danwa would you seek at 3 day. Abosumen Kono. Sikana will prend the union, the with me Abosumen Kunya, a young woman neck, which way. May say there be a mecca. Nasa a buy for Samba. Let's have it until we MPP for Jantra. $300,000 no. Ne kwanye first tuaneka. Some people for jabranti we. No fun who dia. I'll stop with politics. In na idea humbejim. Be discipline moi MPP for. Jabranti. Okruja tu. Sam George. Sankofwe. You wait. I just said that December 2028, no. Namu frigana. Namu mabushi netuko. Nan soye den. Okoko obasamba. And the crime has no expiring date. To koko obasamba. So Jimmy abed na Jimmy. Timi nanti is a shame video nso. Pressing two Galamsey. And never see him to me to us. Na Brenna CMP for na wouldn't more ye, and ya pamos anquasia for na said you. Nipa bonifon na omu disagalamsey who dread Dianina, or me nipa bonifo be made and ya pamo munako. And cafe beam. Cafe beam. And yahoto. Gana food team sufre. Because I have room some Minyansa. Gana food some more adrene. Gana food some more solution to the Galamsey issue. Until you should come. Until you don't buy. Because there's some see ya, Mahaman Namano can quasasam, Mahana no can moasam, we no can quasasam, and the Mahama assisted of emergency in here. But I also am quasia for yegas and a bit myself. O man Ben H. O man Ben. O man Ben. You share me next video. We don't be here. 32, 33 years. And then 43 years of 4 green diagro. Oka ubunyan kwasia fo ba abidu atem akola akifika kete mo brada onya jumada so ye ayi events restaurant
Imagine say a 2 abani wie. Video en gaminyo na me say video minyanye video biem. But imagine say ye 2 abani wie. Na MPP for nyina ba mu bu ye say oh the Messiah has come. Because MPP for Ayabronsan for Adeya MPP apenso no good and them 12,000 yes na do you wicked na koko and them 3,100 yes na do akiafo nyina se na do you wicked. Imagine say ye to aba no samle na do teso ano ye de Nebukadnezar ohina wote amanmu wote Ghana so no na enkwala ko school no be trezam sa na omuntu yahwe yes na do ye wicked. Imagine na do ye kwan interchange yes na do ye wicked. Na light gina so yes na do ye wicked ama man mu ayeden ana nyame ya adom ana the wicked president Nanado ekoye Nanado koye ani yenya the angel obofo papa mana ba asase we so ndo kano kra waka asem obedi so Nanado ko share boss obesi cathedral wantumi nti Nanado nkano kra ba omia ye ba wolaya enti ye did the angel ba ondo se oba oman no obia ho betono oman no koko mu betono at least yanto anye 6,500 at least yanto anye 6,500 yanto no itumi to dia 7,000 ne ho ade ade gold buo be kosoro ye ba e be magalamse akoso esanse mu galamse for mu na mu ma ye ba ye abanya betra so 7 months wo guyu tuni nyina adwuma. This president agu youth na enyina adwuma enne me no ka se mani abrepa abai President Mahama agu youth ni nyina adwuma omu a na omu wo mu sika omu starting businesses. President Mahama begu ni nyina President Mahama begu ni nyina ene bias for esu God for su ejadi for ma na mo krambo de mo ho yesere na God for kra su omu na benye sika normal abetuto normal omu kra nya bi na yeti awe wo mu yenim so abedada enti ye de nam so saa wasa ba ya koko na okakache sahwifo se Nanado ye wicked entomuntu abama sahwifo bo twi koto abade ma sahwifo na sahwifo koto abama Western region fa koto abama Western region seat what Western region kwa Western region 19 unyemu 16 no 17 na over 2 koko man no 1.3 we a wicked president. Me say we a wicked president, the most liar we me who brought famine farmer now one yes abai President Mahama agu youth ni nyina adwuma omu a na omu wo mu sika omu starting businesses. President Mahama begu ni nyina ene bias for esu God for su ejadi for ma na mo krambo de mo ho yesere na God for kra su omu na benye sika normal abetuto normal omu kra nya bi na yeti awe wo mu yenim so abedada enti ye de nam so saa wasa ba ya koko na okakache sahwifo se Nanado ye wicked entomuntu abama sahwifo bo twi koto abade ma sahwifo
Sehwifo na sehwifo akoto abama Western region for akoto abama Western region seat what Western region kwa Western region 19 unyemu 16 no 17 na over 2 koko man no 1.3 we a wicked president me say we a wicked president the most liar we me who brought famine from yeah ma no more about time na yes here dem ma akoto today yeah na mo mpe na mo pesa mo do mo koboda yes be tia 5,000 10,000 15,000 aban papa aba suku papa aba ade na musu mu wura fi Christian Awini mu nkwaji sika won ho e ne wo kira mu ba bi a mo ntoma banko no Christian Awini mu nkwaji sika won ho ai minim sasabi enipa sa nipa wanko suku enipa wono wanko suku etwere nwoma ma obi koto nipa asabi wantena classroom da no so watwere nwoma na nipa di akire kopa nwoma na to Christian Awini no wansi classroom da ka kire mo say free secondary school eba ma asabi enwisia ni nyanka no mu bia na wo mawofu ni sika na wo mo daache esei no aban dunfo bi ba ye nhyehyɛ ya ma san kora ne daache ba mu no enye no sa nipa wei etimi ka kire mo ba bia mo ntoma ba enko ene yasimu tua 5,000 10,000 monko na Christian Awini ma musika why Ghana movie actor monko no ma musika ai Kumawood actor monko jisika why na monfa nkotua ya titi mo ono ya titi we samtwira ni we sabi me maame kro no kwotena dwuma ton momone na appearance ne na ho fasuo kura ehye nkuna chen we saa oba we TV so no oye dede kire mo modi ya kire Captain Smart no mu ye dede kire mo twini Jonas no ohene babo ama Kevin Taylor no eye dede amutie mo ho awieye awurade efi na ekro mehwe me nyame som ye sa nipa bia wode ne ho tu nyame so bia nyankopon nye hwamodie nyankopon akufu ado nyankopon wote ase wonai nyame ne ba wo miya nyankopon mese mo nai mu ye nyame a mo ni kro twia wisia egusu 24/7 ehwe nipa mo wiye ye na aba no aban papa ebeba ama suku papa aba ene mo hu ne yandisi fo de aye mo hu no kwan o mo de mo na mu yes mohunu kwan wenu munti ena na proprietors ni school headmistress ni headmaster for esu we sa kro no we ya na o mo pa about time for abo o munti we mu nti eno ma sei ena o mo de akufu ado to tankruwe ene o mo da yeso abem o mo da yeso abem ene na yemfa nimo ye maamenom yemfa nimo kwan na ka kire mu se John Mahama enim kwan a ye fa so buman hwan ene ka kire mu se John Mahama enim kwan a ye fa so buman education hia John Mahama se wo bi beko school be ba be ye krachi ni awuraba ehia John Mahama eye ne dadwene hwan ene ka kire mu 2012 besi 2016 na muni krom ha o mo manu mo ana awie ko teacher training nursing training awie school tifia ne yemfa o madwuma na o madane ade so a mo san to aduane mo omudie no na muni krom ha o ka se numpo de ne beko na ban beko opposition emfa no nko na muni ha se sansem twrofo hihye nsem twrofo abo ka kire wo mo kokuam hihye wo mo bo sha akese ene o mu tumfu turogu mani aban ono ba ye behwe mo ma ahokire biremu mode ne to tankuruwam ene ma wiye ye nie abatan Ghana abatan ma wiye ye nie ni Ghana disuafo asabi anesefo ne teacherfo amokotena classroom sua ade sabi mo ankoton momone tena hoti atrosem ne na adasem ene wo homo so ma wiye ye nyame uye nyansafo Yankopon uye nyansafo na uye nimdifo so wanwu nana adodanko akufu ado ene Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia wanwu omani mu ase dabi wama nipa de na ni ehunu ne mfonso ne ni mistake ya waye uye nyansafo Yankopon ko Christian Awini ho ono na nese akufu ado free secondary school eye tantan project Munkoji sikankan kire ne say John Mahama de papa aba na ne mutua 5,000 6,000 7,000 ne 10,000 oma musika metua
Oma musika. Onko ontu kwan kuro kuro yi mu monko kuma wood ata monko jisika ono Christian Awini nyame na atua ye nyina yeka nyankopon e na atua ye ne ye maamenom ne ye nananom ne ye mma ye so ka ye tikuro yi mu nyame na atua yeka aban papa aba ene musu oba wa Ashanti region ye de na akoto sirim o Cape Coast ye de na ba Ashanti region o kode musu mane mra nko da bia mwai mane mra nko enne headmaster for ne mistress for koko aso maame no monte na mo betia because MPP maame ye mo meye sa adwuma ne biem aha adwuma asabi adwuma sine ne yakatua ye ma MPP aban emeye biem da bi timuko